Jedan mačo, pozdrav svim lovcima na opasne filmske naslove. Ja sam Dušan i današnju epizodu posvećujemo čoveku koji je toliko dopadljiv, pun te harizme i šarma, prava muškarčina, zaista jedan narodski čovjek koji ima izuzetno bogatu karijeru koja je nafilovana kultnim naslovima, a kako sam kaže da nije bilo VHS-a, možda te karijere ne bi ni bilo i cjelokupna ta karijera djeluje kao da je njome upravljao pijani vozač. Međutim, upravo zahvaljujući toj njegovoj prirodnoj energiji koja je privukla publiku, on je i uspeo da se dokaže kako je jedan izuzetan, talentovani glumac, iako on samu glumu i ne računa neku umetnost, pošto kaže to je samo izgovaranje teksta i stajanje na određeno mjesto, ipak je to mnogo više jer zaista njegov dar zrači sa ekrana. Od 102 naslova koja trenutno ima u karijeri primetit ćete da su mnogi nezaboravni filmski naslovi upravo ovdje kod njega, sarađivao je sa poznatim rediteljima, zaista jedan nevjerovatno talentovan čovjek koji ima likove kao što su na primjer Snake Plissken, Wyatt Earp, Gabriel Cash, Jack O'Neill iz Zvezdane kapije, mislim ako pomenemo sve te čuvene njegove filmove kao što su Bekstvo iz New Yorka, odnosno Bekstvo iz LA, Vojnik, Zvezdanu kapiju, Tango i Cash, mislim jasno je uopšte da danas celu epizodu posvećujemo neverovatnom Kurtu Russellu. Danas je i njegov rođendan, odnosno znači 17. marta 1951. u Springfieldu, Massachusettsu, rodio se Kurt Vogel Russell. Njegov otac Bing, inače bio profesionalni igrač bejsbola, povremeno glumac, taj talent za bejsbol je povukao i sam Kurt, tako da je dosta vremena i proveo igrajući u ligi, međutim nakon povrede 73. godine potpuno je prestao se baviti sa tim. Njegova majka Louise Julia je bila plesačica, tako da eto i to je jedan interesantan talent koji se tu nalazi kod njega. Nije ga mnogo demonstrirao, ali eto i to je zanimljivo pomenuti. Isto kao što je zanimljivo pomenuti njegovu rečenicu da je jedna od najizazovnijih uloga koju imaju upravo ona u Tangu i Cashu, da je morao da se obuče kao žensko i ispao je kao ružnija verzija svoje sopstvene majke. Ali eto, to je, dešava se, šta da kažemo, ima i gorih. Evo, ako na primjer ga uporedimo sa Meg Foster, primjerit ćete veliku sličnost. Bar sam ja primetio, ne znam za vas. Uglavnom, šta možemo reći o neverovatnom, zanimljivom čoveku, pravim mačom muškarcu, koji jednostavno pleni ekranom, koji je proveo već blizu 40 godina u vezi sa čuvenom Oskarovkom Goldie Hawn i dalje se nisu venčali, jer ako već nešto funkcioniše ne treba ga kvariti. Stojim iza toga, tako i treba, to apsolutno podržavam. 2017. su zajedno dobili svoju zvezdu na Bulevaru slavnih, ali su isto postigli toliko mnogo, jer inače sad upravo ove godine je tačno 60 godina od početka njegove karijere, od te male unoge u filmu Denis napast iz 62. da on glumio Kevina, nadamo se ne McAllister, ali opet to je bilo zanimljivo. Inače, ono što je važno napomenuti za njega je da je veliki obožavalac Elvisa i to je se provlačilo kroz njegovu celokupnu karijeru. Čak 63. prvi film koji je snimio, desilo se na svjetskom sajmu, to je bio Elvisov film, tako da imao i priliku da ga upozna, a mnogo puta je, znači, glumio ga na ovaj ili onaj način, bilo da je u pitanju 79. godina gdje je glumio samog Elvisa, ili što je davao glas Elvisu u Forrestu Gumpu, ili što je glumio imitatora pljačkaša u 3000 milja do Gracelanda se opet pravio da je Elvis. Tako da eto, to su neke zanimljive stvari kod njega povezuju. Inače je veliki zagovornik nošenja oružja, znači pošto je taj njihov drugi amandman, veruje kako treba uzvratiti silom, znači pravi je republikanac, mada je rekao da je tokom godina postoji libertarianac, šta god to bilo, jer kaže, pošto su demokrati i republikanci jedno te isto na kraju krajeva. Vrlo jedan interesantan čovjek, a sada ćemo vidjeti kako izgleda ta njegova filmografija, od čega je sve to krenulo. Isto ono što je bilo zanimljivo jeste da je imao 10-godišnji ugovor sa kompanijom Disney koji je potpisao sredinom 60-ih, a kako kaže legenda, sam Walt Disney pred smrti ostavio samo jedno parče papira na kome je pisalo Kurt Russell, niko nije znao šta je to trebalo da znači, tako da eto možda on i prorekao kakva će to buduća zvezda Kurti da postane. Svi filmovi, realno, kad pogledamo u trenutku kada su izašli, nisu bili prepoznati od strane tadašnje publike, tako da tek kad su završili na ovom fantastičnom medijumu, tada konačno je uspeo da osvoji svet, da dopre do nas i da postane zvezda kako uvek znamo, jer bez obzira što je tokom godina pravio nekoliko puta višegodišnje pauze, uvek kada bi se vratio bi bio u A produkciji. Tako da, šta drugo ima da se kaže jednom ovako nevjerovatnom čoveku. 3 puta se potpisao kao producent, jednom kao scenarista i to upravo za nastavak Bekstva iz New Yorka. Sada ćemo znači malo pričati o toj njegovoj karijeri. Znači od tih 60-ih kad je krenuo je baš sa nekim kraćim epizodicama u tada vrlo poznatim serijama kao što su FBI, Gilliganov ostrvo
Izgubljeni u svemiru i tako dalje, sve ti naslovi, polako se probijao i nakon sklapanja tog ugovora sa kompanijom Disney, onda je dobio nekoliko filmova koji su baš onako bili primećeni u tom periodu i pogotovo je bio poseban zanimljiv film gdje se radilo o nevidljivosti, gdje je on glumio tog jednog lika Dextera, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, inače tako se zvao film. Znači taj Dexter je bio mladi student koji slučajno nakon neke munje otkriva mogućnost da se premaže nekoj određenom tečnošću i da postane nevidljiv, a sad ima tu i negativac koji to želi da iskoristi. Inače taj negativac je bio Cesar Romero koji je bio originalni Joker u nekadašnjem tom Batmanu dok je Adam West bio Batman 60-ih, tako da to je isto zanimljivo napomenuti. Ali prava njegova karijera inače kreće znači od 70-ih pa nadalje i znači 79. godine započinje saradnju sa čuvenim John Carpenterom gdje upravo glumi Elvisa u filmu Elvis i tu upoznaje svoju buduću suprugu Susan Hubley koja je inače isto glumila Prisilu Presley, tako da eto toliko je se uživao ulogu da je bukvalno i oženio. Inače, njih dvoje su odmah nakon venčanja dobili tog sina Bostona, tako da oni znači ima dvoje dece, ima Bostona Russella, ima Wyatta Russella sa Goldie Hawn. Sa Goldie Hawn čak prvi put imao priliku da se sretne još 69. godine, ali međutim trebalo je dosta vremena dok nisu počeli zajedno da sarađuju na nekim ozbiljnim naslovima i više puta su čak oni sarađivali, tako da od 83. godine su bili zajedno kada je bila ta jedna uloga za koju su spremili Swing Shift, tako se zvao film, koji nije najbolje prošao, inače ga radio Jonathan Demme. Bio je ok, onako zanimljiv jedna ratna priča, on je glumio jednog muzičara, ali bitno je da su njih dvoje tad se upoznali i ostali u toj dugogodišnjoj više decenijskoj vezi iz koje su dobili tog sina Wyatta Russella, koji trenutno i sam postaje vrlo poznat glumac. Ako pogledate film Overlord, vidjet ćete ga u baš jednoj značajnoj ulozi i pomenut ću ga u još jednom filmu kada budem predstavljao neke od njegovih naslova. Uglavnom, znači, 79. kad se poznaje sa Carpenterom, on reši da polako raskrsti sa tom personom koja je bila povezana sa Disneyem, da su sve to te lepe porodične pričice i reši da ode nešto baš brutalno i mračno i nepredvidivo i stvara se lik koga nikad ranije niste vidjeli na ekranu, bar u tom periodu, tako da 81. godine stiže bekstvo iz New Yorka i pojavljuje se Kurt Russell kao čuveni Snake Plissken, koji je bio nekada bivši pripadnik specijalnih jedinica, u međuvremenu da kažemo postao pravi antiheroj pošto je uhapšen zbog pljačke i osuđen, a ono što je interesantno je da je radnja smeštena u daleku budućnost u 1997. godinu. U međuvremenu kriminal je skočio za 400%, tako da su oni bukvalno odvojili sam New York i cijelo to ostrvo Manhattan od ostatka Amerike i tu su se izolovali od svih tih kriminalaca i napravili jedan ogroman zatvor, suštinski koji funkcioniše po sopstvenim pravilima. Međutim, dok je kao bio taj jedan summit, ruši se predsjednički avion, inače Donald Pleasence je bio taj predsjednik, koji kod sebe ima jednu vrlo bitnu kasetu sa nuklearnom fuzijom, vidjet ćete šta je, i uglavnom niko ne može dati da ga izvuče, jer jasno to je opasna zemlja, ne može niko da dođe do te teritorije, sve to okruženo policijom, ali niko i ne sme da uđe unutra i onda im je najbolje da u stilu Suicide Squada pokupe jednoga lika za koga nije ni bitno, koji je sam po sebi, da kažemo, zlikovac, ali u stvari nije, on je suštinski jedan veliki heroj, lavčina, vidjet ćete ko je, i ponude mu kako ima 24 sata da izvuče predsjednika i dobit će pomilovanje, a plus da bi ga više ubedili, ubacuju mu jednu mini bombu koja će mu tačno toliko trajati dok ona izvuče predsjednika. Tako da, eto, to su te super ponude koje se dobijaju u Americi. Znači, eto, ta radnja 97. godine, to je ta budućnost, on se spušta u taj zatvor i vidjet ćemo dosta nekih zanimljivih likova, kao taksistu koji glumi Ernest Borgnine, onda glavni negativac Isaac Hayes, koga znate da je radio muziku za Shafta. Znači, to je zaista bilo vrlo zanimljivo. Ima jedna fantastična scena borbe u ringu gdje se bori protiv jedne gromade, ako znate možda ko je Grizzly Kiriakos, bukvalno je tako izgledao samo sa tom bradom. Vrlo interesantno, vrlo zanimljivo, uglavnom vrlo napeto, ali ono isto što kažem, napomenuo bih kod ovog filma, za mene lično, ja sam prvo pogledao u stvari nastavak, tako da sam bio mnogo više impresioniraniji kako je sve to izgledalo, cijela ta persona, tako da moram da sudim i prema tome, iako je, kažemo, nastavak podbacio, ovaj deo je bio hit, ja moram da naglasim da ću dati identičnu ocenu, jer ipak je meni previše značilo u tom periodu. Lee Van Cleef je isto imao jednu zapaženu ulogu, a ono što je interesantno da je ceo ovaj lik Snake Plissken'a ovako sa tim povezom preko oka, sa tim mačizmom, neobrijan, duga kosa, cigare, taj obučen u crno, sve je to bilo interesantno, zaista delovalo pravo onako opasno, muški, onako kako treba da deluje.
I uglavnom, cijela ta persona je u stvari i dizajnirana od samog Kurt Russella, dok je naravno John Carpenter odradio celokupnu priču, režirao, radio muziku, to je isto bila ta prepoznatljiva muzika kako Carpenter radi. Sve je to bilo vrlo interesantno, brzo i dinamično, to postapokaliptično distopijsko društvo. I naravno on je poslužio kao inspiracija za čuvenu igricu Metal Gear, tako da ako znate Solid Snake-a, Snake Plissken je suštinski bio taj alias, čak su mi ponudili u trećem delu da je glas Solidu, međutim odbio. Ali sve je to bilo interesantno i vrlo zabavno i rekao dinamično i Harry Dean Stanton se isto pojavio. Vrlo zanimljiv film koji bih ocenio sa 4,5 zlatna diska. Iako je to kultni film, da kažemo, malo je ostario tokom vremena i vidjet ćete uopšte kako se to izgledalo. Kraj je bio vrlo zanimljiv, garantujem vam, on uvijek uradi nešto carski na kraju, tako da oduševit će vas. Uglavnom, ostao je nezaboravan u ovoj ulozi i sam kaže da mu ovo najomiljeniji film koji je snimio i najomiljenija uloga, tako da nema tu šta puno da se doda, apsolutna preporuka. Još jednom 4,5 zlatna diska. Uglavnom, dodat ću za drugi deo, koji je inače iz 1996. godine, iako je radnja smeštena u 2013. Da je potpuno podbacio, da ga smatraju jako slabim nastavkom, međutim, s obzirom da sam gledao kao prvog, ja sam već u startu bio impresioniran, jer i ceo taj njegov izgled, pored tog glasa gde on bazirao u stvari na Clint Eastwoodu, kada sam ga vidio uopšte i u toj crnoj kožnoj jakni, onako cool, još one scene sa motorom, i s obzirom da je u ovom drugom delu čak imao priliku i da jaše na talasima, imao je taj smrtonosni košarkaški meč da ima ograničeno vreme za koje će da baca loptu i skupi poene da bi mogao da preživi, a radnja je čak bila prilično slična upravo ovom prvom delu, odnosno opet Cooper Snake-a koga su u međuvremenu uhvatili, jer ovoga puta je se srušio, odnosno da li je se i srušio, se nešto desilo, avion u kome je bila predsjednikova ćerka koja kod sebe ima napravu koja bukvalno može da iskoristi satelite da pogasi svu elektroniku u određenim državama. Ali čak ima i ta magična cifra da može da se pogasi sve i da se vrati zemlja u mračno doba. To je ono što je isto zanimljivo napomenuti. I opet on dobija ograničeno vreme za koje može to da uradi, a ovoga puta dobija u sebe virus Plutoksin 5 koji će ga ubiti ako ne obavi svoju misiju na vreme. Isto i ovoga puta smo imali gomilu poznatih faca, mogli ste da primetite Bruce Campbella kao jednog poluderog hirurga koji sa svojom ekipom tih lovaca na delove pokušava dođe do njegovog prelepog plavog oka, šteta što je jedno, a vidjet ćemo kako je uspeo da ga se oslobodi. Onda isto ljubitelj usijani glava će primetiti Valeriju Golino, tako da eto šta ima to se kaže. Zaista sve je to bilo vrlo interesantno kad povežemo, Pam Grier se isto pojavljuje u jednoj vrlo zanimljivoj ulozi, vidjet ćete kako, gomiletina akcije, tu je čak i čuveni Peter Fonda s kojim je jahao na talasima i vidjet ćemo da li je Snake uspeo na vreme da obavi svoju misiju i da zaustavi Cuervo Jonesa, tog opasnog teroristu koji preti celoj Americi i budućnosti sveta. Šta će se u stvari desiti, hoće li uspeti da dođe. Uglavnom, za ovaj kraj filma preporučujem da se desi sadašnjici, da jednom se okončaju svi problemi, da nemamo više razmišljanja o tome šta će da nam se desi i ko će to da izazove i zašto je to tako bilo. Možda je najbolje da sve to resetujemo. Tako da vidjet ćete kako to izgleda. Uglavnom, i ovom filmu ja isto dajem 4,5 zlatna diska i apsolutno ga preporučujem. Vraćamo se sad ponovo na 80. Isto ono što nisam glasio ovdje isto, znači John Carpenter radio i muziku i scenario i dosta je oko scenarija i pomogao sam Kurt Russell, tako da suštinski ovo je njegovo scenarističko delo jedino u karijeri. Vraćamo se znači na 80. i opet evo saradnje sa John Carpenterom, ovoga puta jedan od najkultnijih filmova u njegovoj karijeri koji se računa jednim od najboljih filmova naučne fantastike uopšte, o kome sam pričao čak više puta pa neću mnogo ni dužiti, a to je naravno Stvor iz 1982. godine gdje zaista imamo Kurt Russella kao R.J. McCready-a koji je bio izuzetan u toj ulozi, radnja je smeštena na Antarktiku gdje se grupa tih američkih istraživača koja se nalazi u toj izolovanoj bazi suočava sa vanzemaljcem koji je u stanju da bukvalno preuzima i asimilira sve njih i da niko ne zna ko je koji u stvari, da li zaista sedite sa svojim prijateljem i poznanikom ili je to neko vanzemaljsko biće koje samo čeka trenutak nepažnje da vas grabi, proždre stvari i da stvori kopiju od toga. Vrlo interesantno, uopšte znači sve se vrti oko te istrage kada se nalazi taj vanzemaljski brod koji je bio 100.000 godina zarobljen u ledu i to jedno biće koje bukvalno preuzima tela i pokušava da ih sve pretvori u ta čudovišta. Vrlo je bilo interesantno, napeto od prve do zadnje sekunde, smešteno u te ledene predele, s čime se stvara još veća ta napetost i izolovanost i strah.
osjećate jezu ceo film i to ne samo zbog hladnoće, nego zbog svega što se dešava, zbog svih tih sumnji koje se upravo javljaju dok posmatrate ovaj film. Rob Bottin koji je odradio savršenstvo specijalnih efekata, jer zaista kada posle 40 godina vi opet imate nešto što toliko jezivo, zaista i ogavno izgleda kad vi pogledate na ekranu, a toliko uverljivo, znači da su odradili savršen posao. Inače, iako Carpenter uglavnom sam radi muziku za svoje filmove, ovoga puta je čuveni Ennio Morricone uradio muziku koja je isto ostala klasik, a ono što je bilo zanimljivo je da je nominovana bila za najgori skor, dok je ta ista muzika koja nije iskorišćena za film, iskorišćena za film Hateful Eight koji je znači radio Tarantino, u kome isto Kurt Russell na glavnih uloga, i ovoga puta je Ennio Morricone dobio za taj isti skor Oscara, tako da eto Hollywood najbolje pokazuje koliko se razume u kvalitet i koliko njima treba godina da obrade šta valja. Uglavnom, s obzirom da se susreo na blagajnama sa Blade Runnerom i E.T.-em koji je tad počistio svetska tržišta i oduševio publiku i niko nije toliko hteo da gleda nekog brutalnog vanzemaljca dok su svi imali tog jednog finog, divnog i tako dalje, ovoga puta, znači, stvar je bukvalno propao, međutim, kada je izašao na kasetama, publika je shvatila šta je ispred njih, ubrzo je stekao kultni status i dan danas je nenadmašan naučno-fantastični film, horor, koji apsolutno preporučujem svima, zaista, apsolutno, u filmu su i Donald Moffat i Keith David i Nobel Willingham, svi su ostvarili izuzetne uloge, zaista gluma je vrhunska od celokupnu priču koja se odvija, vidjet ćete koliko je se odrađeno, specijalni efekti, scenografija, kamera i naravno fantastična Carpenterova režija, sve ovo je uoblikovalo u jedno istinsko savršenstvo. Od mene 5 zlatnih diskova, apsolutna preporuka. U međuvremenu između ovih filmova snimio je film kao što je Silkwood, koji je bio onako značajan na dodeli Oscara, mada nije dobio nijednog, ali isto je bilo interesantno za njegovu karijeru jer je tad bio nominovan za Zlatni globus za tu ulogu, a inače je delio ekran sa Meryl Streep i Cher, tako da to je bila jedna zanimljiva pričica koja je rađena po istinitom događaju o ženi koja je posjedovala informacije vezane za nuklearnu elektranu i njihovu zaštitu. Meryl Streep je glavna uloga i vidjet ćete šta se desilo sa njom, vrlo interesantno i zanimljivo. A ono što možemo dodati, posle da je došlo 86. godine, isto kultni naslov u njegovoj karijeri, evo ga stoji iza mene, to su Velike nevolje u maloj Kini, fantastičan jedan filmić koji je, da kažemo, kombinacija kineskog folklora sa američkom akcijom i celokupna ta priča je, sve je bilo dinamično i ludo i dosta neozbiljno i mnogo je tu komedije i parodije, bukvalno bilo na celokupan taj žanr takvih filmova. Ali ono što je bilo najbolje kod ovog filma su upravo bili specijalni efekti. Zaista, to je toliko lepo izgledalo, te munje kada se sjetim kad sam bio mali, kada sam vidio prvi put kako je sve to impresivno odrađeno, a i uopšte ta celokupna priča o dobrodušnom kamiondži velikog srca Jack Burtonu koji ima fantastične reflekse i ne preza od toga da učini šta treba da bi pomogao drugima, nalazi se u jednoj velikoj nevolji upravo zato što se suočava sa dotad neviđenom situacijom gde pored nekih bandi koje se nalaze u toj kineskoj četvrti, on se susreće i sa nekim mnogim nadprirodnim bićima, uključujući nekog starog preko 2000 godina kao što je taj David Lopan, koji mora da se iskupi nekim svojim demonima na taj način što će pronaći nevestu sa zelenim očima koji će posle da žrtvuje da bi postao pravi čovek ponovo posle toliko godina, a uz njega su stalno i njegova 3 pratioca, 3 demona koji komanduju, znači vremenom, vidjet ćete kako. Vrlo je to bilo interesantno i impresivno, scene, borbe su bile fantastične, ali ono što je bitno napomenuti jeste da je Dennis Dunn trebao da bude suštinski zvezda ovog filma, dok je posle to izreklamirano da je sve prepušteno Kurt Russellu, odnosno Jack Burtonu, jer je on suštinski bio poznato lice. Uglavnom, borilačke veštine su bile izuzetne, što opet ne treba sumnjati kada imate znači, nekoga poput Dennisa Dunna koji je stvarno izuzetan majstor borilačkih veština. Tu je i Al Leon, koga se možete setiti i Umri, muški obračun u malom Tokiju. Zaista, sve je to bila jedan iz Gerald Okamura, isto koga možete znati iz isto Samurai Capa, ako ništa drugo, mislim, zanimljivo. Interesantna ta kombinacija i zaista muzika Big Trouble in Little China koju je odradio znači ovde sam John Carpenter je bila toliko impresivna, zanimljiva i zvučna i sve je to bilo prelepo. Apsolutno, kažem, iako se desila ista stvar kao sa stvorom da je potpuno pukao na blagajnama, bio je u direktnoj konkurenciji tada sa Zlatnim detetom s Eddie Murphyjem, a inače to što je zanimljivo da su u istom filmu, znači pojavili su se Victor Wong i James Hong,
I isto su se pojavili, znači, i u Zlatnom detetu. Dakle, da, eto, to je bila jedna zanimljiva kombinacija i opet, kad su stigle kasete, ljudi su prepoznali kakav je ovo zaista film. Pravi hit koji apsolutno preporučujem, apsolutno ga morate pogledati, uživat ćete, toliko je zabavan i originalan, i iako je Rock pokušao ovo da remake-uje, ne trebamo dozvoliti, jer zaista Kurt Russell je ovdje radio fantastičnu ulogu. Sve je u refleksima, pogledajte ovaj film 5 zlatnih diskova. Apsolutno. O ovom filmu neću mnogo pričati, mislim, ja sam 89. godina, kad je delio sa Stalloneom ekran, tu smo imali čuvenog Tango i Keša, Andrej Končalovski je režirao film, dva policajca kojima je smešten zločin koji nisu počinili, nakon toga kreće da kazne one koji su to uradili nakon bekstva. Vrlo zanimljivo, originalno, mnogo duhovito, Terry Hatcher prelepo izgledala u filmu, više puta sam pričao, pogotovo u videu o Stalloneu, znači neću mnogo dodavati, odlična je bila ta dinamika između njih dvojice, Stallone ga je čak zvao posle toliko godina se pojavio Expendables, međutim odbio je, tako da je ulogu Churcha koju je namenio Kurt Russellu posle toga upravo dao Bruce Willisu. Uglavnom, sve je to bilo interesantno napomenuti i dobio on jako dobre ponude u stvari 80. godina. Treba isto pomenuti da je on mogao biti Martin Riggs u Smrtonosnom oružju, međutim odbio je, kao i također da je suštinski za malo falilo bude kapetan Etienne Navarre u čuvenom filmu Ladyhawke i nakon toga ta uloga je otišla Rutgeru Haueru. Eto, znači, možemo i to napomenuti, 90. su isto bile prave godine za njega, nakon Backdraft, odlične priče o vatrogascima koji se bore protiv jednog piromana, vrlo zanimljiv film koji svakako preporučujem da pogledate, dolazi kultni western, a to je Tombstone iz 93. godine gdje on glumio Wyatta Earpa i to je ta bila čuvena priča o Earpu koji se konačno, da kažemo, penzionisao, hteo da se povuče u tom Tombstoneu, međutim pojavljuje se ta banda koji samo sebe nazivaju kauboji, koja strah i trepet pravi, sve moguće razaranje, uništavanje, ubijanje, sve drugo što rade negativci. I on zajedno sa svoja dva brata i čuvenim Doc Hollidayom kreće da im se suprotstavi upravo kod OK Korala, gdje je bio taj najčuveniji obračun u kojima su neki stradali, vidjet ćete šta se desilo. Uglavnom, pored toga što je ovo bio nezaboravan film te godine, iako je suočio sa samim Wyatt Earpom koji je uradio Kevin Costner, kako je sve to izgledalo, oba filma su bili hitove, ali ovo je ipak se izdiglo daleko, jer zaista ne samo tu da je glumačka postava, evo ga sam Sam Elliott koji je nedavno izjavio za Moć psa da nema blage veze sa westernima, apsolutno se slažem sa njim, ovako treba da izgleda taj pravi western. I nafilovano je bilo poznatim licima i tu je znači bio i Bill Paxton i Charlton Heston i Billy Zane. Neverovatno, ali ono što je isto posebno bitno za ovaj film je ta transformacija koju je uradio Val Kilmer, koji je smršao blizu 25 kg i koji je učio kako se brzo poteže, onda ubacio neke svoje sitne forice, kao na primjer da je zviždukao u trenutku kad je trebao da ode na obračun. Sve je to bilo vrlo zanimljivo i dopadljivo, naravno kao i uvek je bio dominantan Kurt Russell, zaista savršeno mu je legla ta uloga Wyatta Earpa. Film koji apsolutno preporučujem pravim ljubiteljima westerna i uopšte dobre drame, a i akcije, s obzirom da iz svega ovdje imate. 5 zlatnih diskova od mene. Fantastičan film. Uglavnom, posle ovog filma isto je uštedio njegov jedan od najvećih hitova na blagajnama, za koji se nije ni očekivalo da će tako dobro da prođe, a to je bila Zvezdana kapija iz 94. godine, koji, da kažemo, eto, potpuno neočekivano je postao jedan pravi hit i dan danas se održao kao jedan od najboljih naučno-fantastičnih filmova. Meni je izuzetno bio zanimljiv kao taj Jack O'Neill, uopšte taj pukovnik koji ima neki svoj lični gubitak i koji je reći da krene suštinski na samoubilačku misiju gdje ulaze u drugi univerzum i vidjet ćemo kako. Cela ta priča se najviše vrti oko doktora Daniela, koga inače glumi James Spader, koji je lingvista i koji je na predlog jedne gospođe koji ne zna ni koja ni šta je, dolazi da reši misteriju nekog predmeta koji deluje kao kapija. To je u stvari ulaz u drugi univerzum, odnosno direktna povezanost kroz crvotočinu jedne planete i druge i kako sad izgleda njihov dolazak u taj drugi svet. Čiji je to svet, ko je napravio tu kapiju, čemu to služi, sada ćete kako bude odmicao film, ali ono što je interesantno da je taj drugi svet mnogo podsjeća na Egipat koji je nekada bio pre nekoliko hiljada godina ovdje na zemlji. Šta se sad tu desilo? Da li smo i mi u nekom trenutku bili povezani sa tom zemaljskom civilizacijom i da li smo imali te bogove, da li je taj Ra koji je bio kod nas u stvari isti Ra koji se nalazi tamo i sad vlada ovom drugom civilizacijom i da sve on po tim planetama uzgaja robove dok se ne pobune i ne unište tu kapiju, vidjet ćete
ćete kako bude odmicao film. Roland Emmerich je režirao ovaj kultni film, Dean Devlin napisao scenario, Mario Casar producirao, znate ga po koliko, znači izuzetno je mnogo potrošeno, blizu 60 miliona, zaradio je daleko više i posle toga su došli mnogi spin-offovi, vidjeli ste radne serije i sve drugo. Sam James Spader je rekao kako samo uradio zbog para, znači suštinski ga nije mnogo zanimao scenario, dok su drugi bili privučeni, znači kako je celokupna ta priča izgledala. Prelepo je snimljen, scenografija, J. Denson isto nije bio privučen ovom ulogom, pogotovo nakon što je imao prethodno toliko pažnju, znači zbog prethodnog filma koji je radio, nećemo znaćete koji je film, uglavnom provjerit ćete, tako da je tražio $1 milion svoju ulogu, očekujući ga niko neće angažovati i jesu. I eto, to je ono što isto bilo interesantno dodati za ovaj film, inače prvo pojavljivanje French Stewarta. I eto, toliko je zanimljivih informacija vezano za ovo, a saznaćete mnoge stvari o kojima nikad niste razmišljali i vi otkrićete tu prelepu egipatsku kulturu, naučit ćete možda i neka pisma, vidjet ćete kako sve to izgleda. Veoma zanimljiv film i Kurt Russell ovdje, znači prava vojničina, mada postaće posle toga još veća. Uglavnom, vrlo zanimljivo, apsolutno preporučujem, 5 zlatnih diskova od mene, zaista primjer prelepe naučne fantastike sa izuzetnim specijalnim efektima. I kako sam rekao, znači tokom godina kako je to odmicalo, znači 96. je imao ponovo to sarađivanje sa John Carpenterom na nastavku Backstreet iz New Yorka koje se zvalo Backstreet iz LA-a. I posle toga polako da kažemo, taj izbor filmova koji je išao nisu bili neki ogromni hitovi, ali uvijek su bili primećeni i rekao on često volao da pravi te pauze, malo provodio vreme sa porodicom, malo da bi se odmarao od svega što se nalazi pred njim. Inače isto napomenuo bih za njega da je licencirani pilot, tako da i to mu bila od tih animacija, može da vozi svoje avione kada god poželi, tako da je to isto interesantno dodati za Kurta, ali ono isto što se posle pojavilo 2000-ih, nakon naravno Poseidona, tog čuvenog remake-a, jeste njegova saradnja sa čuvenim Quentin Tarantinom, tako da njih dvojice imaju priliku i sarađuju na filmu Death Proof 2007. godine. Kako je sve to izgledalo? Pa on je bio kao taj kaskader Mike, koji je prva polovina filma bio toliko cool i zanimljiv, iako je bio taj psihotični negativac koji je izgradio auto koji je bukvalno napravljen da ubije suvozača, da njemu ne bude ništa. Kako je odmicao film od druge polovine, on se pretvorio tolikog slabića i zaista će vas mnogo razočarati, a i sam nekako kvalitet filma opada kako više se bliži tom kraju i postaje malo bulky, iako je znači pre samo oka, ali dobro da kažemo, ok, je opet to bilo, mada nije me toliko oduševio i smatram ga jedan od najslabijih upravo Tarantinovih filmova. I eto, preskočit ću čak i da ga ocenim u svakom slučaju, ali ta saradnja sa Tarantinom se upravo i nastavlja, tako da ga možete vidjeti u sljedećim posle filmovima, znači već 2015. se opet pojavio u Hateful Eight, a nakon toga isto ta 2015. je bila vrlo značajna za njega, pošto je se pojavio sad i u 7. delu serijala Fast and Furious kao Mr. Nobody, gospodin Niko, i tu istu ulogu je ponovio i u 2 naredna dela, uključujući i onom kog smo gledali prošle godine, tako da vidjet ćemo da li će se i dalje pojavljivati, vjerojatno hoće. Bio je vrlo zanimljiv u toj ulozi. Isto ta 2015. koju moram napomenuti zbog filma Bone Tomahawk, koji apsolutno morate pogledati, gdje možete vidjeti tog jednog šerifa koji kreće zajedno sa tim zubarom kome je oteta žena od strane nekog plemena za koje nismo ni sigurni ni šta su, ni da li su više i ljudska bića kako se ponašaju, ili je neki kult, uglavnom znamo da su kanibali. I vidjet ćete, toliko je bilo interesantno i napeto kada pogledate i zadnjih pola sata, to je bukvalno brutalnost. To je čerečenje, to je krv, to neću ni opisivati na što liči. Ljubitelji pravih slashera bit će zadovoljni, preporučujem vam da pogledate, od mene 4,5 zlatna diska, samo zato što dosta se vukao na pojedinim delovima, imalo je tu dijaloge koji nisu ni bili potrebni i suštinski film je mogao da traje bar jedno pola sata kraće. Što je isto se moglo reći i za ova 2 Tarantinova filma u kojima je se još pojavio, odnosno bilo jednom u Hollywoodu Hateful Eight. Kao što rekao sam da Hateful Eight je znači Ennio Morricone konačno dobio Oscara, posle toliko godina zasluženog Oscara za svoju muziku. A sam film mene nije toliko impresionirao, zaista tu se krije jedan dobar film od 1:40 i ista stvar važi i za bilo jednom u Hollywoodu. Pominjao sam to nekoliko puta, tako da neću precizirati ništa oko toga, ali znači ni u jednom trenutku
Kurt Russell nije bio odbačen, znači uvek je bio tražen. To je ono što je bilo interesantno s njega. I zadnja dva filma koje je odradio, koja svakako isto preporučujem, a da isto ne zaboravimo da je se pojavio kao i Ego u Guardians of the Galaxy u dvojici, znači apsolutno treba tu naglasiti da je bio Star-Lordov otac, vrlo značajno uloga 2017. Isto preporučujem taj film, mislim to mora da se pogleda šta ima da se kaže. A uglavnom, znači, dva zadnja filma koje je odradio je, znači, Christmas Chronicles, gde je glumio Dida Mraza. I zaista mu je to stajalo s celokupnom tom bradom i njegovim izgledom i on je uvek i nosio tu dugu kosu i često je puštao bradu i vrlo je interesantno ga vidite u takvoj ulozi, zaista onako i opušten. Mislim da je to najbliže njegovom karakteru, zaista onakav kakav je on u stvarnosti. To svakako trebate da pogledate, a u oba filma je se i pojavila njegova dugogodišnja verenica Goldie Hawn. Vidjet ćemo da li će posjeti taj treći deo, pošto je on inače i zainteresovan da i završi karijeru upravo sa ovim likom, jer smatra da bi time vrlo lepo zaokružio tim porodičnim tonovima kako upravo i krenuo sa Disneyem. Apsolutno vam preporučujem, znači, ta dva filma isto da pogledate, verujem da ćete uživati. I sad, pre nego što pređem na neke glavne preporuke o filmovima koji nisu mnogo poznati, a svakako zaslužuju, ja ću da čujem preporuku, odnosno koji film je ostavio veliki utisak na mog gosta, a to je Igor Lazić, poznat kao Nigor. Da, to je taj čuveni Nigor iz Monty Nigersa, koji se trenutno nalazi u Survivoru, i sad čujemo njegove utiske o Kurt Russellu, koji je to upravo njemu najomiljeniji, najdraži film koji voli toliko puta da pogleda i što uopšte misli o Kurt Russellu kao glumcu. Evo, znači, specijalno za filmolovca, Nigor. Pa šta da kažem o Kurt Russellu, moj jedan od omiljenih glumaca, pored Sigourney Weaver. Sjećam se svih tih njegovih filmova, asociramo je na moje odrastanje, pogotovo film Stvor, čija je režija bila John Carpentera, po scenariju Billa Lancastera. Inače, taj film je bio u stvari remake filma Stvor od, kako se zvao, Stvor sa drugog svijeta Kristijana Najbija. Film je sniman 1951. godine, ali je Carpenterov film bio nekako vjernija adaptacija. Ja sad mislim da je još jedan urađen remake, ali taj film je neprikosloven i volim da ga gledam svaki put, mogu da ga gledam 100 puta. Toliko od mene, pozdrav za Dušana Leona i sve filmolovce. Ćao. Hvala puno Nigoru na ovome što je podelio s nama i tako mi je drago da imamo iste utiske za ovaj film i onda ga i vi isto pogledajte da biste imali isto takva prijatna sećanja kao nas dvojica. Za danas sam inače spremio 4 filma koje nisu toliko poznati, ali svakako zaslužuju da budu. Krećemo od filma Unlawful Entry, odnosno Nezakoniti ulazak iz 1992. godine, gdje imamo Kurt Russell i Madeline Stone kao bračni par Michaela i Karen Carr, koji se suočavaju sa jednim psihotičnim policajcem, koji od jednog naizgled prijatnog čoveka postaje prava pretnja i nemamo pojma dokle će taj poludeli psihopata da dovede. Šta će se u stvari desiti sa njih dvoje? Zamislite da se nađete u situaciji da imate čoveka koji iza sebe bukvalno ima celu policiju, a vi ne možete uopšte da obezbedite sebi nikakav način da se zaštitite. Jer on može da ima i pristup vašim alarmnim sistemima, može da napiše kazne koje postoje, može zbog prekršaja koje niste učinili da vas zatvori u zatvor, može bukvalno da vas prati 24 sata dnevno i da radi šta god poželi i vi niti imate kakav dokaz, ni svedoka, ni nekoga ko bi vam poverovao. Zamislite sad kada takav čovjek koga ovdje glumi Ray Liotta, Pete Davidson, postaje opsednut sa vašom suprugom, odnosno ovdje sa Karen, koji želi, znači, da se reši Jeffa, a i vidjet ćete na koje sve načine i uopšte kako uopće se izboriti sa nekim ko je takav poremećeni manijak da niste sigurni ni šta bi uradio, ne samo kao policajac, već kao obično normalno ljudsko biće. Vidjet ćete ponašanje koje je karakteristično za uloge koje često bira Ray Liotta. Vrlo zanimljivo ako ga poredite sa onim u Turbulenciji, primetit ćete ovdje da je to isti karakter. Njemu toliko stoji ovakav lik negativaca i ovakve ljudi trebaju da biraju za takve uloge. I uglavnom vidjet ćemo koliko je ovo sve napeto, ovo je jedan izuzetno lepo izrežiran thriller i zaista u svakom trenutku vi nećete znati šta da očekujete, niti ćete imati neke sumnje, moći da predvidite dokle će sve to da dovede. I da li će uspjeti ovaj nesrećni bračni par da se izvuče iz kandži ovog manijaka, saznaćete ako budete pogledali. 4,5 zlatna diska od mene, velika preporuka.
Sljedeći iz 96. godine Executive Decision, konačna odluka, koju su inače radili Jimmy John Thomas, čuvena braća koja su napisala scenario za Predatora. Ovaj film je pre svega je zanimljiv zbog toga što imamo Seagala u jednoj jako maloj ulozi, što je nekarakteristično bilo za taj period, ali on ima jedan potpisan ugovor sa Warnerom, tako da je morao da odradi ovo, da bi ovo suštinski opet bio Kurt Russellov film. I vidjet ćemo kako uopšte izgleda. Pričica koja suštinski je posle bila poznata 2001. godine, odnosno teroristi koji preuzimaju 747 avion i sa sobom nose neki bojni otrov, nervni gas, žele da zgađaju Ameriku. Sad, ako vam deluje ovo malo previše vidovito, možda je malo previše režirano, ali dobro, nećemo ići u sve te teorije. Film koji je toliko bio zanimljiv, vidjet ćete kako funkcioniše iza tih kulisa, kako uopšte vojska može da organizuje intervenciju u vazduhu, dok vi imate, znači, avion pun putnika, a tu su okolo sve ti arapski teroristi, koji inače predvodi David Sachet. Znači, sam Poirot ovoga puta ne istražuje slučaj, nego je on taj manijak koji ovdje želi da napravi štetu i da pobije nesrećne civile. Vrlo poznata ekipa, vidjet ćete i Halle Berry, Johnny Guizamo, Joe Morton, vrlo interesantno Oliver Platt, sve je to ovdje napakovano, izuzetno zanimljivo i vidjet ćemo kako se snalazi u toj ulozi kao i pilota, malo na početku, da li ćemo posle zatrebati, vidjet ćemo sam Kurt Russell, to sad iskoristio neke svoje znanja i sposobnosti. Halle Berry kao stewardesa je bila fantastična, vrlo zanimljiva. Vrlo napeto, vidjet ćete neke neviđene scene. Stewart Bird je znao baš da izrežira interesantne delove koji će i efekte, a vidjet ćete kako izgleda taj nevidljivi koji će vas dosta podsjetiti na onog našeg iz 99. Tako da sve su to bile neke najavice koje su spakovane u ovaj film koji traje preko 2 sata, ali ta 2 sata imate akciju, uzbuđenje i napetost. Mnogo se svideo samom Kurt Russellu, kada da ga je scenario baš privukao, voli takav tip filmova, a sama publika toliko je bila uznemirena sa filmom da nisu ni znali da li im se sviđa ili ne sviđa, jer je izazvao njima vrlo neprijatna osjećanja. Film je baš lepo prošao, on je čak i dobio nagradu jednu za tu svoju ulogu kao najomiljeniji glumac te godine, tako da apsolutno preporučujem da ga pogledate. 4,5 zlatna diska i za ovaj film i vidite kako se Seagal snalazi. Dodajemo tu isto jedan od najboljih filmova u njegovoj karijeri, a to je Breakdown, odnosno slom, ili nervni slom, ili kvar, zavisi kako želite ga prevedete jer sve ima smisla. Ovaj film Jonathana Mostova, za koji je inače napisao i scenario, ostavlja toliko dobar utisak upravo zbog toga što opet imamo jedan bračni par koji je krenuo da započne novi život time što će se preseliti u Kaliforniju, ali pre toga moraju da prođu kroz tu pustinju gdje im se iznenada kvare kola, pojavljuje se isto jedan prijatni kamiondžija koji se ponudi da poveze njegovu suprugu i ona nestaje. Šta se dešava sa njom? Ko je oteo, zašto je oteta, šta se dešava, pokušava da sazna, da bi nakon toga se pojavilo neko traženje otkupa. Sad kako je došlo do toga, kako plati otkup i da li on ima čime da plati otkup. Tu su bile neke od fantastičnih scena gdje se vi nalazite u situaciji kada nemate uopšte novac koji je od vas tražen, a vi se nalazite u banci i imate tačno određeni rok za koji morate da podignete $90.000 da platite za život žene koju volite. Kako uopšte izgleda kad se nađete u takvoj situaciji, a sve je bilo toliko savršeno snimljeno da vi bukvalno pratite, znači, lik koji ovdje je Kurt Russell neprestano, znači, to je bilo fantastično. Zaista, ta napetost koja se osjeća u ovom filmu, to se retko kad zna da prikaže i nećete isto znati šta će se izdešavati sa njih dvoje do kraja filma. Fantastično je bilo prikazano, ja sam uživao, ovo je vrhunski thriller, vrhunski režiran, napisano sjajno. J.T. Walsh kao glavni negativac, kome je ovo suštinski zadnja uloga za života, posle toga je samo bilo u pregovaraču nakon njegove smrti. Odlično je odradio ulogu, bio je vrlo hladan, sam je rekao da će uopšte da izbaci deo teksta da bi time i prikazao koliko njega ne interesuje ljudski život, već samo novac. Fantastično, zaista, bit ćete vrlo prijatno iznenađeni kako je odrađeno. Kurt Russell ovoga puta nije ni bivši pripadnik specijalnih snaga, ni policajac, ni čovjek koji je sposoban na sve svašta, nego zaista najobičniji čovjek u neobičnoj situaciji koji pokušava da preživi i da spasi osobu koju voli. Odličan film, pogledajte ga apsolutno, 5 zlatnih diskova. I za kraj, film koji zaslužuje mnogo više pažnje, ali je ne dobija, a to je Vojnik iz 98. godine Paul W.S. Andersona, koji je suštinski, kako je rečen, smešten u sam svet Blade Runnera. Možete vidjeti tu i spinner kako proleće, a s obzirom da je to radio David Peoples-Webb, koji je i napisao scenarij za Blade Runner, to nimalo ne čudi da je on povezao ta dva sveta.
Sami specijalni efekti su bili veoma dobri i vidjet ćete kako izgleda Kurt Russell kao taj superiorni vojnik koji je godinama bio na tim misijama u budućnosti, s obzirom su ih birali tako kao desu i razvijali su u njima te sposobnosti, te životinske instinkte da su potpuno hladni, nema savesti, on puca kroz taoca, nema tu razmišljanja, da bi nakon toga ih zamenili sa bioinženjerskim vojnicima koji su stvoreni bukvalno superiorni, da im i ne treba toliki trening i nisu pravljeni tim odabirom od običnih ljudi sa talentima, nego su stvoreni upravo za takve svrhe. I oni nemaju ni svesti, ni nikakvih savesti, ni ništa, niti razmišljaju o nečemu, oni samo idu pravo i rješavaju svoje što imaju, za razliku od njega koji opet iza svega toga neko ljudsko biće. Interesantno je znači da se njegov sin Wyatt pojavi u ulozi njegove mlađe verzije koja je to bila u prošlosti, prema što je dovezena u budućnosti, a on kao taj narednik Todd, vidjet ćete kako se snalazi i ono što je bilo fantastično u ovom filmu je njegova građa. Kada vi imate čovjeka od 47 godina u onakvom fizičkom građu, gdje je on proveo bukvalno 1,5 godina spremajući se za ovu ulogu da bi pokazao tu fizičku superiornost, a sam Paul S. Anderson je u međuvremenu čekajući njega se pripremi za ulogu snimio Konačni horizont. Onda je jasno koliko je trebalo baš da se odradi ovako nešto, uglavnom je bilo vrlo impresivno, imalo je toliko dirljivih scena dok se on suočava sa običnim ljudima koji žive na toj jednoj napuštenoj planeti koja bukvalno služi za istovar đubreta, a koja će nakon toga poslužiti kao poligon za vojne vežbe gdje će da testiraju koliko su dobri ovi novi bioinženjerski vojnici koji su stvoreni. I jedini koji im se nalazi na putu jeste sam Todd, odnosno vojnik Kurt Russell koji pokušava da ih zaustavi, da spasi nevine živote i žene i decu i sve druge koji se nalaze na toj planeti koji apsolutno nisu krivi ni za šta, a nalaze se tu kao kolateralna šteta. Fantastičan film, vrhunska gluma, zaista apsolutno preporučujem. Znate li kako možete kako snimiti scenu da ne kažete ništa s obzirom na toliko malo teksta ovdje imao, a sve kažete očima i mimikom i imao je trenutak režanja, vidjet ćete kako je to izgledalo. Pored njega tu su i Jason Scott Lee kao taj Kane, glavna njegova pretnja i protivnik koji je isto bio u top fizičkoj formi i borba među njih dvojice. To je bilo sjajno posmatrati tako nešto, a znate da je Paul S. Anderson radio Mortal Kombat, tako da vam je jasno kako su izgledale te scene. Connie Nielsen, Sean Pertwee, zatim Gary Busey, zaista to je jedna fantastična ekipa. Biće vam vrlo zanimljivo, rekao sam, scenografija, sve je to lepo isto snimljeno, upakovano, 4,5 zlatna diska, apsolutno pogledajte. To bi bilo sve o ovom našem čuvenom Kurt Russellu, izuzetno talentovan čovjek koji zaslužuje da ima još dosta filmova u karijeri, iako on toliko ne trči za nagradama. On je opet neko koga mi volimo da pogledamo i bit ćemo impresionirani sa svakim filmom koji nam bude ponudio, a dok oni ne stignu možete uživati u svim ovima. Jasno je koji su najpoznatiji te kultne naslove, nemojte da propustite. Mi se vidimo uskoro, a dotad srećan lov!